Makefuin ya patui cerwano rakwawat-watek. Kadua arupa kapamaring daso kanen. Ako manso dinimimui apang do iyeci. Upanyi-panyirsirengan dano mapatanatanang so nakemdasi ya matadutoa kano mangananauno iwawalamni ya matadutoam nak mendao pandasi Yesu. Do rak pandasya do ikabono tawa wakwaken. Manyiring siram tau syawo karakep tasyado ipamaring sukanen. Ta mivonag sirawo aro watao. Amyen si Yesu do putani do bay dada simong. Umlabyab so kulit no kakwa. Kuman siram mangayiwo asaka mavakeso tago. Kapnuan no masingat maang noa aneng. Karanam aspin na utago. Kapaglunasyado ni Yesu. Macita dano maciwalam di Yesu atawam mauya sira so aktukto. Maniring rana siram to naggagidan wuriam ikungupipi pangayan no akmansang. Jing biwa niwo yati masingata anengang. Apiapiara nawo kapamalit niya so nirpi. Ay panyidongso ikasya tawam. Uriwuniwuy yan dano mavakesang. Maniring si Yesuam. Tunyo macipanadngi. Nyo karyakan no ya piya varinadyaken. Ya masa nibsirawo makasya tawa ya macikaup dinyo. Jasalit dinyo wo kasidong nyo sira. Yakenam kudjasa nib, ta ya likiranawo ipachikaup ko dinyo. Iyaranam napaminmindan ranayano nakemnadyakenan. Aya mapaglodo katao-tao koso ya malang noa aneng. Ta uriranam ya vatna urido bubuan dadyaken. Tukuna macita ngayan dinyoam. No ipilim wangwo mapasariya ciri-ciring nani ya matadutodo karawan niyam. Abo di makalavat so minavarina jaken no mavakesiya. Wo rarwaso ikakarwana macinanao di Yesuam. Amyen so asakatao. Amingaran so yota. Atawo do iseciadi. Iyaranam mangiwurido panyirsirengan dano mapatanatanang so nakemdasi ya matadoto. Manarang ni Yesu jira. Mamiring dawo ciring ni yotam masari sira. Karanam ninuun dawo kapantadannya so nyerpi. Uriwo nipaci pindanaranano sapan naso araroa turuan naranani Yesu jira. Umanam wo kasarodo ipamaring daso kanen. Iyakan daso dinimimo yapang. Manwakwak sira so kagling. Maniring sira di Yesu wo macinanaw jam. Do wanjin mo tuvoyan jaman. Tumalakanen so pamaringan taso kanen do iici. Karanam maparangan si Yesu so rarwa kamacinanaw ja. Maniring diram. Angi kamo doili. Simakasin mo kamo so asaka magakay. Umuliranano ranumdam. Macira kamo ja. No si sumdep do asaka variam. Sumdep kamo do asdepan na. No si maniring kamo do mapivari siyam. Naipansino yam nanaw jamanam. Wanjin wuvari kaluvutan naman na yamamaring sukanen do iici. Kwan nyoan kanginanin nyo do cinavat no vari na. Nipingsanan na.
So tonyoranang nyanyi dodang mapi kakasaso kanenta. Mangi siradoy iliwo rarwaka cinanaw jam. Today mangunonong wo ciring najiran ni Yesu. Uriwo niyan darana dodang. Mapi kakasaso ya venda. Masirem ranam maluwot rana sira Yesu. Akano rarwaso ikakarwana macinanaudya. Manyiring si Yesu do ikalimut da kumanam. Tukuna macitangayan jinyoam. Yamien jinyoso yasakatawa yamacigangang jaten. Yamanarang nyaken. Mamiring dauriam maraget siraso unoned o macinanaudya. Uriwo nikatitiras da manangangay niya di Yesu. Manyiring siram, yakenan, manyiring si Yesuam, o yasaka tao dinyo do, yararwaso ikakarwan, o maciranod yaken, tumagamso kanen na, iyauri. O ciring ranado sa isyuam, wakwaken dawo, ni pamnekanani yamataduto atao. Umanarang niya tawam tumakasi. Apiapiaranak kajinani matarakan atau do karawan. Kumansiram penanyi Yesu upang. Isari naji yamataduto. Kak cikcil na siya iturudo macinanaudya. Manyiringam kanenyo ya, ta katao-tao ko ya. Karaanam penaranawo kupo, ayanan no putaucho. Kasari nanya di yamataduto. Akaturunaran niya do macinanaudya. Akayup daranasya. Manyiring si Yesuam, uyaranam ralakoa nimvoyoga umaying do aruwa tao. Urala kuranayam yung kadnyo do avayoa pangurayan nyoa ciring nani yamataduto. Patas-taso umano yung jatao. Tuko na macitangayan dinyoam di kuranang yupso putaucho. Mangino maratengwo ararunano kapacikaup ko dinyo. Umyup do tingato. No si papun nani yamataduto katalamurong nano vayowa karawan. Ti kadawo asaka anwanood asarayan dani yamataduto. Api anwanood nam mangirana sirado tokon. Mingaranso kanlan. Manyiring si Yesu jiram mangiwo kapacisi nyo jaken. Tamanyiring do si Syoam wakwaken ko mapamangan so kagling, atao akapibwak dano kagling. Si miro ako maviyam, man makuha kaninyoa mangidot siya didi. Manyiring si Peter tanapi makarwan dayi mo no tawam, jabuka karukujimua. Manyiring si Yesu ji Peter tukuna macitangayan jimuam, si pidwawo manuka tumarukukukdo jinapa arawiyam mangi kay pitlo moa umalalas jaken. Karanam maberkat si Peter mirriyak. Manyiringam di kumaciranod jimua mawakwaka. Jabuka tuko ngalalasan jimua. So nikak mandasang so ciring no kaduan jira macinanaudya. Makaranet sirado mingaran so kesimani api muamuwandam manyiring si Yesudo macinanaudjam. Tukamong yanja ta mangikupa minori. Karanam raraon na si Peter akanyi Yake akanyi Yohani. So nyapunarana dangno keingen narana so unoned. Manyiring jiram kumarabab so unoned todadjawakwak.
to kamong yan dudya. Mitatariman kamuan, miratatengam karuan na sira ni Yesuso kabneng no kaitanso karay-ray. Kapiruruk mana mapasya siji yamatadoto. Maniringam, no sipiaen muam pakarun mo yatira kuwa alalukuan. Maniring paam muama ya bumudyapi varey. Supakaruan mo so alaluyan. Di mo na mangurayiwo na kenakem ko. Ta apan mo na siya. Misinawuli amangay diram. Macitanaw tatloa kamacinanaw dia. Makapiamit ke. Maniring ranaji pitam. Musimong kamit ke. Manwa dinyo na po asa kavat-vateka dinyo ngit kei. Maniring pajiram. Mitatariman kamu wa minori. Ta kalitan kamuan. Tanan nyo apyaen do ununid nyo nyo japa kunguwo nyo kapinori. Akman sanga kumarujira mangaya minori. Akman sangwo ciring nadi yamatadoto. Karaganam may sinaulia mangido macinanaudya. Akman sang tamit ke sira. Ta ti makarana sira. Amuriwo jida makatengi di Yesua pacisir-siringan. Ipitlo si Yesua mangijiram, maniring jiram. Ya kamu pamit ke? Jana, mga ovey. Ta yarana makikayiwo ni pamenekan nanyi ya matado tua tawa ipanarang dado miraratena tau. Kayo kay kamu na, kangi tamurana. Cita kamu wo ya manarangnya kena tau. Ayarana mai. Di pavitos wo ciring ni Yesuam. Mairana siyota. Paciran dano migavitso takres. Akano sisiprot atau. Sirauriam nitovoy dano. Panipanyirsiringan dano mapatanatanang so nakemdasi yamatadoto. Akano mga nanauno iwawalam ni yamatadoto. Kano kamanrarakean. Manarang ni Yesu atawam ni pancinara na jirawo apan na siya. Maniring si yota diram. Pungan ko atawam iyawri. So rakpan nyo siya. Kanginyonan niya. Kapakaranas na ni yotam. Manginarapungan si Yesu. Mancino mo mga nanawo. Karaganam rakpenda na si Yesu. Umitatanag do katang kedatawam. Amyenso asa katawa. Tubabaso takresna. Kangina mapacipaso talingano. Kalamsuyan no panyirsingan dano. Mapatanatanang so nakemdasi yamatadoto. Kakasnano asa katalingana. Maniring si Yesu jiram. Kamu mapaluluso takres nyoa. Kano sisiprot nyoa ya kumaladyaken. Nyo ipanciyaken na manakuwa tao. Kumangdiso arowa ya mga nanaw so tao do. Rakuwa panaralayan. Kamu masanyi ba ya macikaup jaken nam. Nyo jirak pidyaken. Kangina mangununong no ciring dosesyo. No kano nangam ni mamimin sirawo macinanaudya ni kumarudya mibwak. Amyenso asa kamu vatawa mapayub siyado katao-tao na so raping. Ni macilolo di Yesu. Naknak mendawo karakep dasya. Tunarana wasikan wo ayub na raping. Kapalay-layo narana mangi sumarok. Yang ida si Yesu do varinano panyirsiringan dano mapatanatanang so nakemdasi yamatadoto. O amyen rana do dangam
panyirisir ngendano mapatanatanang so nakemdasi ya matadoto. Hakano kamanrarakean, hakano mangananawono iwawalamni ya matadoto. Tunamacari rarawi si Yesu nyipite, amangido tarented no varino panyirisir ngenda. No mapatanatanang so nakemdasi ya matadoto. Mira tatengam turana maciravurdo mamrat atawa umlisna macipanang dang jira. Wo panyirisir ngeno mapatanatanang so nakemdasi ya matadotoa kano arowa mikai gia tawam mikala siraso tao a mga maogso irarat dasi Yesu aciring ayiwakwak dasya am di sira makakala tana aro sirao tawa mangitaon niya so malasa ciring a irarat dasya am di miyangangiwo ipansida karanam tatasaka tao jirawo turanami tatanek a mga maogso malasa ciring a irarat dasi Yesu manyiring siram na manyimamiring wuriga yanyi mancino yanaka kavakavaso yanya maogno 5 tao arakuwa panaralayan sikatlo na arawam mapatnekso asaka panaralayan adyan niya maogno 5 tao am tana akman ranasang at siringa irarat dasi Yesu am di sira may yangangayso ciri-ciring karanam may tatanakwo panyirisir ngendano mapatanatanang so nakemdasi ya matadoto manyiring di Yesu am manwa yamienso ciring modo dairarat dimuang abo asaka ciring ani pancina ni Yesu manyiring pa di Yesu panyirisir ngendano mapatanatanang so nakemdasi ya matadotoam manwa manoyong kaya misaya a anak ni ya matadoto manyiring si Yesu am noon manoyong mamimin kamuwa makacita so nipamnekan nani ya matadoto atau a umlisnado wananna ni ya matadoto a may gagcindo cinalab a maido tiraem mamiring nano panyirisir ngendano mapatanatanang so nakemdasi ya matadotoam tunarana misipi singawo talilina manyiringam tana aburana tawa mancino karatan naam jaga ta nyonani mamiring wo ciring na nairarat si ya matadoto pancian kamu pala kung wanta kamu ya mamimin sira mancino kawakwak siya wo tatasajiram cicipan dasi Yesu a kabengbeng daso matana a bakbakan manyiring sira di Yesu am pancian pala sino yanim bakbak dimuang o tatasaka mamrat atawam siplangan dasi Yesu amyen pa si pitedo pantono vare no panyirisir ngendano mapatanatanang so nakemdasi ya matadotoam amyen so lamlam soida amavakes amai macita na si pita manangdangam tunanying kaji manyiring di pitaam imuasyo kararinano taudo nasala si Yesu manyiring si pitaam kudya singkajiwo yamo ipancia tawang ti kanawo ciring naam may parai dira makaranam macitana pa si pitano mavakesang manyiring do mitatanek do katangkeda tawam iyarana itoam ya macina nawo jawre
mamiring ni Peteram alalasan na. Makaranam umitatanek do siri datawam maniring sira di Peteram di munaywawo mukapatsikaup jira. Ta imura naam tao kado cadidi. Maniring si Peteram tanatuku mga vayam kujatan ngiwo tawa nyoy panciang. No yamalaswo ciringkuam ca ta yamyansi yamatadutoa mapasinget-singet jaken. Ti kanawuriga ciringam ipiruanaso katarokokokno manok. Karanam manakem narana ni Pitewo minaciring ni Yesodo kipitlo na umalalas ja no kipidwa na tumarokokokno manok. Dina pari-paring wo uno nednaam turanarere nga umlavi.